Freezer. Stella njani? Long time njani? Long time mfana. Ake sele go feleletsa nako tsile. Mona ke stayita le xilutsa ni. Munhu ya. Munhu ma wa bona o la go le ka iso jo. Wa bona go ntsa njo. Intšha bana ba baya ba le one ka iso. And ba di long distance. Long distance? Serious. Ke bohlanya ntho mo. Bananyana ba banyane ba tsamaya distance e kana mo bana ba le one then ba distance e leng go tswa fa tot go di Houston. Ko di Houston? Ntšha ba. Mara ntšha tshwantse re etse plan ya gore re ba size ka something bo discofo yana ro sengwenyana la ntšha se se ba siza. Ntšha ka go tlhaloganya for safety ya bone ne. For safety. Ba sena le mathata gape ne ntšha. Mna phela ke botlhanya bo bona ko ba tswang teng ba ntla ka ba okela kae le ko reng efeng ba tswa kae ba ya ntšha ka form fa thile ka go di Houston ka mono wa tsenela le ka diswane ka wa bona ntšha le go ka dajo go fair ke long distance e leng go lo wena o le motho mo motonana wa kgone e file le wena gore a fa o ba a tshwanetse re ba eletse planning ta tlampe re boele batsadi ba bone pele re utlwe bona bo reng jaaka ka nqondo wa bona jaaka se itsela mo dilo mo matsogong ba tlhoka thuso engwe e sira ntšha ba size nagana mara re tla bona re etsa ya ma tla be eletsa plan lwana o itswalelang jaaka di tswalle matanga ke la rana business it's very Kara, what are you doing here? Hey man, I just wanted to surprise you. Kajoko ke New Year wa khona bona. Happy New Year. You like to go into it. Don't hear. Sanze ke le Ka letsatsi. Mna wa ka. As you are, it's gonna ke tlhaloganya situation e nngwe le nngwe. So ga se re gore nna ke tla go tswa just because of okay. Since ke nna le wena ka day one and then ka tlhaloganya situation now. And wa itse gore ke nna ntšha go e one e leng gore ya go fatela go ya. Ya ka tlhaloganya le mma di le consistent ya me. Mona sa mpotsa ya o batla nthage like o go tlogetse o le one fela. Ne ebile mmata go nthaya lo go potsa like Christmas Day ke spendile le di-cousin tsaka like it was very good in fact because like ne re ile partying ya choose tsaka da. We had fun. Yeah, obvious too much man. So what's your New Year resolution? So I wanna work at the like on quite a bit down because like no so since I started my own business so when nyana like I giving out chela ya Mariana is just a small business then ke batla re nne ithuko yone somewhere somehow yeah wa itse man you always be my brother. Go itse go tsagalang jaaka mara wena ba tla nthare o spana le man sharp wena pile ka Mona ke spana le ngamleng mana mpi. O mo dark black yana o di khoka di manwa teng. Ba mmitsa general.
di manolo o dangerous ya tloga go ka slice a sala tshwere ka piso tloga go rotha madi a tshwere so lo kotsi ka tlo bolela mara ene wa ga ka fantsa ka bona o le ha mo spanela sharp a o tla go khotsofatsa e fase a wa keeper pa Jaaka ke bona o ka re le a letse tšhelete wa mare le sa tse gore no wa nkitse ke dangerous kana ka itse gore o kotsi ka nna ntšaka ke na go thuba leitlho le nou yana go bontsha fela ke le ntsha fela le boele fatshe ntšaka o te ko nna le matozong ke kgone go fa pele mono ke go lo thusa ke ma-Nigeria ne monana nka go fa tšhelete jo re tsa tšhelete e baya jo ka rata mara wa bua wa itseng bona no yana ntšaka tampo bo le mo mothong rona ra ispana nna ke spana mo mabo isa ya mara wa tla ke batla ke lo check ke bone pele gore business e le ranang ke business e yang ke business ka gore ke ranang khale a keep mali flopa gore di mano lo kutsi lo ntšaka rona ra itsa tšhelete ka nna ra ikeletsa tšhelete ebile ne a re tse sebaka mara ke itse le ge nke be ke ratile go kopana le ngambla go le ene be ke mmontsha mabaka na ka tla ko rona jo gore fele ke batla utlwa wena so se o leng mora fela o bona ke batla go tlhakantse di erang fetu kopane le ngamla go da tlhakantse di re bona re fatla ya mara wena o ka wa spana wena go ya spane ke dio tsa wa le me say ha nkitse ke se ka re wa nkitse ka gore a isutsa mo mpone ke phula spane fela ke phula spane wena na mo spane e fitu ke dangerous o re wena tsa go nna dangerous je ka re mona ke dangerous mo spane se go tshwana le sewa ke dangerous ke la gore se amara re ka khatara ta tlhakana jaaka bo re tla bonana je anjaka a ke itse wena wa re mara re nagana sharp ya re tla cabanga ka yone sharp le ha o ya winza We baba sengifikile. welcome to a new house ka Yeah, sure. so no ke di bega stuff sa A o nga sipakela kule sofa mfowethu. na karabe Why? Mfowethu, ke foto mfo e leng gore ke tla feel comfortable for teng. karabe se mo di maso Mo di masofa mfowethu. o tlo go konela mo di maso ka so ba le mo di maso le stuff sa o ska le mo di maso Entle ke wena mfowethu like ke a tlhaloganya gore wena o gay wa bona. And then na ke batle gore nna ke roba le wena. Then o end up on thasha ke tsontse ke sa di batleng tse. ka o go thatsa ba tlo re mpila pi Mfowethu wa bona ke batle gore re senye sepei ke batla fela wena o tlhaloganya gore nka se ka kgone go gitla jaaka wena o gitla le di girlfriend tsa o ta. so ha ona gano wena go bala le ne go tshwara o tsho wena o ntshe A se gore e lone gore ke go tshepe ke tlile fa ke go tshepa that's why ke kgonne go ba dibeke so kopa wena o ntshepe go sharp ke tla gila mo sofeng but then most of us in sharp ejo kopa wa understand gore ke tla gila mo sofeng go sharp go sharp anyway se sharp yeah thanks for understanding me tsone ke batla so Christmas ta go ijile yang oh ne le shabu bana ne ba le phaya stokologo cousins tsa ka di ntse stoko se se phaya ne ba le bane obvious wena sa nkgotlhekele a bona ntebetse ko le go teng mona ne go sena motho ke tse di girlfriend na go sena motho ya di girlfriend ta ke re wena wa tlhaloganya hello di cousin tsa ga a gona di cousin tsa motho okay so uva madimpo madimpho se isanya metse le tšhelete a fang go mela le yona le go mela le yona a itse ile ka ha phone le go phone smart boy go tshwane no una le nna bona ke tlile at least re tla zama go etsa plan gore re tse business re le two re bone gore re ka etsa yang so itse ne ke naganne ka business re ke se isubitse mo dikhoneng cause bana ba school ba phela ba tletse phakela le after school yeah like Mariano be nagana sharp itse ke idea sharp I really love the idea but then a ditse re thomele yone business ya rona I like manje sengina inethi futhi singayicala manje yeah yeah like ngiphethe imali ye stock singayicala manje
Ne na stress ge. But then ke tla go thusa for tshwaregang teng. Ya ungasho mfethu sizasizana wayithi as brothers boy. Sharp kara. Hey,